Biyag ti tao. Ginanataman pa nabanog ako na magmag na. Awan mo't nga min tricycle na pagluganan may. Wala tatang. Ha? Amoy ka din o sino di babaeng aglaklakoy ti prutas iji-igit ti kalsada? Ay, ni Jason ay ta anak. Anak ni Perla di ta bangir a barangay. Duwada iti kapsat na aglaklako di ta. Kasta ka di tata? Apa kasla sana makakita? Bulsat nga may anak ko. Kasta ka di? Nagpintas kan nagagat. Tauren mo sana makakita. Kabalan na latar tiaglako iti prutas. Uy, anak ko. Naanos kan nagagat na ita abalasang. Tauren mo kasta ti kasasad na katultulungan na latar ni nanang na. Kadagayan na pintas nga anak ni Nana Perla. Uy, itala makita mata nabayag kamot nga minijay sunad. Kan kadagito'y la nagsumlida dito. Ta nabayag nga awanda dito'y lugar tayo. Kastaya tata? Yala, ituloy tan ti magna anak ka ta agawid tan. Amang ano maabutan ta dito daw. Kaslamat agtudo manang Jessa. Apay, nasipot ka di titangatang ading ko. Wan nga rod manang. Ala, yurnustan tilako ta tamangan kit din na maabutan ta iti tudo. Kat mabasata nga agawin. Alawan nga rod ading ko. Iyawat munday tapangikanta kadagiti lakot ta. Ala, agurood mo tan. Kani makararbisan manang. Ala, agawaam nga rod ading, tapno makaawid tan. Masapa ta mapan aglako inton bigat ading Bella, tapno makaado ta iti mapaglakwan. Wan manang, kanasapat tamot ngamin ang nagawid iti kalman ta nagtudo. Iso abasitin na paglakwan ta. Wan nga rod ading ko. Ngam sana bali, bumawi ta ita. Papa naman akaw. Inak man gumatang iti kape, jitersi na ni nanasita tatang. Ada ka di ipagatang yaw? Mabalin ka day nga ikatangan na iti sabay jayan da Jessa. Di napinta sa bulsak nga gaklako tatang. Uy, nanak. O sige tatang. Gumatang akman iti kape, nanasita. Day, si Mangput Kamut Gayam, Walter Baraw. Una na. Hindi pala na minsan ngal daw Kat, kumusta nga iti training mo? Nasayat lata ta nalpasen. Ay kat mayat nga ron Walter. Una na. O sige, panawan kayo pa'y. Inak man gatangan tay sabang ay pagpagatang ni tatang. Sige lang, Baro. Hello. Naimbag ang sapam Jessa. Siyak ni Walter. Naimbag mat nga agsapam. Nakaamam ka di itinagan ko. Ni tatang ko Celso. Ni Tata Celso. Sukik ni tatang mo. Isuti ka na yun amang ibus iti sa baala ko mi, Walter. Kasta ka di? Ala. Gumatang akman nga ro dito lako yo asaba Jessa. Mabit lang Mano akilo ti katangam. Oray 2 kilo. Naglaing kamot tan. Kaba alam nga alaan ti sabay tayan na nga oray saan mo makita. Wen, Walter. Takabisado ko nga po iti kinabayag ko nga aglaklako iti prutas. Kasta ka ni? Natitibayad ko. Sige, agyaman na ka. Sige. Agpakadakon. Tama nga no urayan ni tatang ko na ito yung pagatang na asaba. Sige, agyaman nakmanan. Manang, asino ti lalaki aging matang iti sabay itay? Kasla itala makitak day jaya. Ni Walter ading, anak ni Tata Celso. Ay, kastaya? Mayat matiisam na kan kamanang. Nakaisam lataging ga iti manaw. Kasta ayan, madlaw mat ngamin anasing patbayjay. Wan nga rod manang, kan amom nagwapo pa'y, kan natayag. Kasta ay ading ko,
Kat, anya ko maibat. Awan, ibagbagak lang matatap no mo manang. Kumusta nga iti pa naglakoy iti prutas, anak ko? Nasaya at matnanang. At damat naglakwan mi Nalaki na saya at ngarud ano kasta. Bala, umay kay ngarudan tamangan tayon. O nanang, tamabisinak matan. Ay, nanang, kaamamok nga dagayam anak ni Tata Celso Abaro. Jay kadiagnagan iti Walter, anak ko. O nanang, Awon, naglupas iti kinapulis dayjay. kasta ka di nanang. Madlaw anasing pati pa nagsasauna. Talaga anasingpet dayjay abaro. Imama anasingpet, anak ko. Wan nga ron. Ala, mangantayo nga rudan, nanang. Naimbagang sapayo, Bella, ken Jessa. Kastamit kan ka, Mang Walter. Ni, si kamat gayam, Walter. Naimbag nga agsapamat. Umaya ko magumatang iti sa baala ko, Jessa. Mano akilo tigatangam. Gatang kami na nabati ala ko yo. Ha? Sigurado ka? Nagadumat da ito'y. Kabailan nyo ka di akanan amin da ito'y. Uwan, Jessa. Di ka madanagan. Ta paborito ni tatang tisaba. Isa bayada kami na itan. Nay, payalagan o tiginatang mo asaba. Nimpag do may busta na ita. Ang mga no madadaan. Ipadawat ko kan nanasita tinaduma tatang. Kan tapno da pundoyo ta amok a paborito yo tisaba. Sana balik ta hapray paymat tinaduma. Sabagay mat kadi Nanasita, padawatan kay man iti saba. Nay, apay, naggaponda kita asaba, Walter. Ginatang ko na. Kat saan mi akabala na kanan amin kan tatang. Di tayan da sa abulsa, tinaggatangam iti daytoy. Wala na. Ne. Kaslaad da madlaw ko, Walter. Sumanubli ka mo't di ta pagtagilakwan da sa nga agkapsat. Ha? At dan sakit di kursunadam kadakwada. Eh, awan dagas na ta baro akmat. Apay, asino kadakwada ti kursunadam? Jay manang, wano jay ading. Kwa? Ni Jessa nana. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Ngam ni Jessa pa'y mo, tinapilay mo. Ha? Kursunadam, nga oray kas jeti kasasaad na. Apay, ada ka ni dakas na nana. Apay, di ka mabain baro. Di mo ibain ni Jessa. Saan nana? Awan mo't dagas na no agayatak ken kwa na. Balasang mo't ken baruak. Iso nga awan problema. Nanang, amuyo ka di? Kanayon mo gumatang dyan anak ni Tata Celso iti sa bala ko mi. Pasaray gulpian na pa yan Ay kastaya anak ko. Ako nasaya at atap no maibusa ka na ayon tila kuyaw. Nanang, kanayon na may atiisan na kanimanang Jessa. Gagangay na anak ko. Nakayawan siguro iti kinapintas ni Manang Mau. Aywan, ayan ni Manang mo ngayon. At ay ti silid na nanang. Madikan no nga mintirik nana. Anya, apa yun ngay? Naimbagang sapayo na perla, aling Bella. Ay kastamot kan ka, Walter Baraw. Gumatang ka kadimanan iti saba. Huwag ko manana. Ngam, apay asaan nyo akadwa ni Jessa? Ay na, maditirik na Baraw. Isu asyak ti kadwa ita ni Bella nga aglakaw. Kasta ka ni? Ay, pakibagayon tungarod nga agpaimbaga dagos ni Jessa, nana. Mala Baraw, katagyaman kamay. Maria anak ka. At damadlaw ko kin ni Walter. Kursunada ng samot ni Jessa ijay bangir a barangay. Jay aglaklak ko iti sabay jay gid ti kalsada nanang. Woy, nanak ko. Kasta aya. Isu adi ka agpaati, wanak ko. Masapol asi ka ti makagasat ni Walter. Tada kayo tiyang bagay.
Ken kayat kulaunay ni Walter para ken ka anak ko. Tadi adal. Sayang ni Walter no kaskasano. Ado kami nga kurso na daken ni Walter. Idi pa ilang mas daawak man. Hanak mat nga panpansinan. Mas daawak Napintas ka mo. Ngam sabali mo't ti-type na. Isong agpapintas ka pa'y iti husto anak ko. I-chat mo. Agpapansin ka kunkwana. No kasapulan nga agparik na ka. Aramidem. Tiko tempay kit din ano ka ba ulam? Ay, saan pala aray bustay ginatang mo asabay din na minsan nga daw. Itagim matang kamanay. May bustan tulat tatatang. Madmadlaw ko, anak ko. Dan sa kurso nadam ka na gidyag kabsat. Ha? Asinaw ti kurso nadam ka na kwada ni Bella wano ni Jessa. Jak ilibak tatang. Ni Jessa ti pakarik na ak iti ayat. Anya? Ay, katawad dagas na anak. Kabaro kamay kan balasang ni Jessa. No kasta, kayat yun ni Jessa para kanyak nga oray sana makakita. Kat no isaw ti pakarik na am iti ayat ako na di isaw. Sikat kag desisyon iti dayta anak. Kumusta kan, Jessa? Nasayat ka rin, Tiriknam? Wan, Walter. Naimbaga na kun. Gumatang ka kadi. Mano akilo tigatangam. Saan? Adala ko mga kayat kong ibagakan ka. Pasensya ka na. No, dito iti pangibagak iti na ito. Gundawayak ti kawan di kapsat mo. Ha? Anya nga minti ba ka, Walter? Agayatak ka, Jessa. Ha? Narik na akong na ito, hindi na mo pala nakita ka. Nalagaan nga mintirip na. Kan naragsakak na makitkita ka akanayon. Walter, kasla imposible dahi tang ibagbagam. Bulsa ka. Idintot tasi ka. Kat normal ka ang tao. Awan diferensyam. Kan may saka pa'y apulis. Apay, anda ti parikot iti dayta. Balasang ka kan baro akmat. Walter, may saka profesional. Idintot tasya kat bulsa ka. Kan aglaklako aklaang iti prutas dito igit ti kalsada. Sigurado nga ado ti saan nga umanamong iti relasyon ta. No bilang taklunan ka. Kawan bibiyang ko, no nyaman ti ibaga ti sabali at tao ka data. Basta siyak. Oray asino ka pa'y, ayatin kan tulat ka. Ket saan ka nga apuraan na mga klon kanyak? Siyo rayak akanayon, Jessa. Manong Celso, apay nga intulok mo ani Jessa ti Armandya anak mo. Isumat nga raw ti kursunada na. Kan may sa baraw kan balasang damay. Awan lapad iti panaginayat da. Ay na, dakkel apagbabaw yan to ni Walter dayta ko na langarodon, Manong Celso. Apay gaya kasta ti bagamsita. Sigurado nga sila ang timarikrik na ni Walter para kini Jessa. Saan nga ayat dayjay? May mayat pa'y ang adayo ni Maria nga anak ko nga arman ni Walter. Tagpadada na kaadal. Kan awan pa'y diferensya di anak ko. Awan, saan da nga agbagay iti dayjay Jessa? Saan ang maikari para iti anak mo, Manong Celso? Sita, saan mo napakibyangan ida, tadan panunot da. Amudan ter aramidin da. Ni, da kayo matgayam dayta, nanasita. Gumatang kayo kaditi sa ba? Saan? At dala umay ko ibaga. May papanday to, iti panag-araw ni Walter kan ka. Ha? Apay ka di na. No adda planom ang mga klonkin ni Walter, ibabawi mo. Apay, di ka mabahin. Saan ka ang maikarikon kwa na? Ha?
Ado, ti mangibagbaga. Saan la siya? Ibagbaga da pa'y kit di amabagbagtit ka nun ni Walter. Tadi na mutar aramidon na. Wano, ginargaray ma. Iso nga agpatay launay kan ka, Ni, saan mat anana? Awan kinapod na dagit ang ibagbagay. Ne, di kagsangit Tama nga no ibagada pinagsangit ka. Sige, panawan kan. Basta laglagi pang dagitin bagakan ka, ha? Nanang, kapayakas diti bagbagan ni Nana Sita kanya. Madlaw na sakit tinakam na kanya. Hala, anak ko. Di mo ikan ka no, timbaganakan ka. Tapno saan ka ma-stress. Nasakit anak lang amin itimbaganan. Nala, di ka pa apektariti bagbaga dagiti tao. No adda pa nagayat mo kan ni Walter. Aklunam kit din. Tapno agtalnan dagitaman na kibyan. Nanang, Kasta talaga ni Ayat. Ado, ti pagdalanam. Sana puro ragsak ti mapasaran. At dalatamot sa mapasaran, Iso ang masapon nga agbalin ka na tibkaran ako. mabainak sa na mga klangkin ni Walter, Nanang. Ay na, amok nga da panagayat mo kan ni Walter. Mariknak day tanak ko. Tano siya, awan makunakan kwa na. Nakasingsing put, abaro. Nagasat ka no kaskan kwa na ti pagtinagam. Kumusta nga yan ka? Nagpariknakan kini Walter. Kanayon ko nga i-chat. Kumusta ka nga nagtamnay matireply na. No da dumakatam sa aplang pa'y tireply na. Anya? Iso nga hang ko nga inti-texan. Sige tarong warak na na. Ne, papanamanan katrabein. Ada diet ko na nang. Apay. Adanubium aya. Adan kakaklon ko lang iti kalman. Anya? Agoray ka. Di adal ka day. Uwan nga maawan pa'y trabaho namat. Agsapsapol pa'y lang. Nakasagana ka amang ipanagnak itinapod no apanagayat ko ken ka Jessa. Ikasar ka, apaman nga klonen na. Walter. Ay ayatin ka. Pangasim. Aklunam ko man ti ayat ko tapno makapagsimpatan. Nakasagana ka kadiiti anyaman nga ibaga ti tao. May papan ka data. Awan bibiyang ko kanakwala. Basta agayatakan ka. Agyaman na, Walter. Ay ayatan ka man. Ha? Ay, agyaman ako tayo naklunakon. Ay ayatin ka man. Sige, pagsasaritaan tayong ti panagkasarta. Ditan ibay-bayag pa'y. Sige, sikat ti makaam mo, Walter. Talaga na ulawin di anak mo, Manong Celso. Ikasarnan di saan mo't ama ikarikan kwa na. Kasadungay nga agmarcha day jay. Kib-kibinan dan tulatan. Gusto ko man na itapanang uyaw mo ka ni Jessa, Sita. Amumay ka saan anasaya at aguyaw. Apay nga aramidom ti kasta. Kapu ka na ita saan at anak mo ti inayat ti anak kaw? Ha? Di nagayam ang mutagpili. Ha? Agpinustata. Agbabawin to ti anak mo. O sige Sita, labasan ka pa'y. Congrats ka na kayo, Manang. Manong, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Bella, ading ko. Agyaman kami, ading ko. Ay na, kasla kaano lang idagararam ni Manong Walter kan ka, Manang. Ngamita, nagkasar kayon. Agasawa kayon. Wanyarod nga uray ado ti maibagbaga dagiti. Di mon sang kabalikas dayta Jessa. Baybay am dagita at tao. Apal dalang dayta. Mangan kan
Apay akas laaglaladot ka, Maria. Ay, agninawak ngamin, nanang. Anya, kat amo tinobyom dayta. Wan ngam, awan matan, imawaran. Imawaran nga. Imawaran timarayan. Intarayan na ko ni dinaamuan na nga masikuga. Anya, apay ngay, ay saan mabalay? Ikamat mo ti bagay. Apay, kastalat kalakanan ti panang panaw na ka. Baybayan yun. Naumaakmat laangan kanya na. Iso na lang ata. Masikugak matan. Sapahang ko mo nga masikugak at nagtumtumarak iti agas. Gapo iti panagsakit ko iti manungaal daw. Ala, basta aywanam garod ti sikog mo. Anya ngay, katadaditan. Aklunan tan ati amin, anak ko. Babae timpas ngay mo, anak ko. Hangam, ay, apay ngay akas tati itsura na. Saan ba't anormal ti bagina, anak ko? Ababa ti may sa nga ima na. Kun adda diferensya ti may sa mata na. May sa siguro nga rason ti panagtumtumar ko edi ti agkakapig sa nga agas nanang. Hindi dya ka mo nga masikugak gayam. Ay, apay ngay, anak ko. Apay ngay, akas tati itsura ti apo ko. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko, Walter. Jessa. Nanasita, papanan nyo? Iso ka din dahil ti anak ni Maria? Wan barok. Mapan ko ipa-check up. Tawan wayan ni Maria. Napan nagtrabaho. Hangam, apeng inabungan nyo iti lampin? Kwa. Napudot namin barok. Awan pa yung may iso nga inabunga. Ha? Kumusta nga ay Jessa? Nasaya at mat, nana. Alaak man, dahi ti agundaway. Nga agkid daw iti pamakawan ka na kayo, Walter. Nang ronakan ka, Jessa, balasan ko. Ngamin, inuy-uyaw ka iti kalabas. Sorry. Awan anyaman na, nana. Linipat min dayjay. Agyamadak ano kasta. Maragsakan nagparakan ka, Jessa, balasan ko. Ngamin, nakatumpong ka iti kaskin ni Walter. Nasingput alalaki. Wala, nana. Manipod nagasawa kami. Ison tinagbalin amatak. Ta iso ti kanayon amang kibkibin kanya. Wan nga rod. Yap apal ko di anak ko kan ka. Sapay ko matamatagin ayon ti kinaragsak yu adwa. Nagyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. Biyag. Di tao. Aklo na ko ni David, nana. Kanulakayan day siya anak ko. 15 sa amatan kat. Sika ka 25 mo pailan. At least, maitid na dagiti ka sa pulak, nanang. Saan akas ka dagiti daduma dita. Wan matkit di Adda na talgad at trabaho na day chay, nanang. Nadakamat mo kanyak nga danak na san aya. What? Adda anak da itiim mo na nga asawa na, nanang. Nasapaan na balo. Tanatay ni bakit na iti sakit. Sa dino nga minan tinagamamuan nyo iti day tao. Nalipatan nyo kaditi ang istoryak kada kayo, nanang. Nagamam mo kami idi nagtrabaho akas katulong ti kapsat na. Sige, nanang agrubwata kon. Adda date mita. Saan amabalin amaladaw Anyat ko na yo, tatang. Update kayo iti day siya, Ruby? Wen, Joan, anak ko. Aklunan na kanon, ngam iti personal. Sigurado kayo kadikan kwa na? Anak, italaang mana na nagayatak iti kastol sipod pimusay ni nanang mo.
Suportado akada kayo tatang. Sapay la kumaa, tadi na kay saktan day ta Ruby. Nang runa katakal tiba titawan nyo. Saan mat siguro, anak ko? Nasayaat mat ni Ruby kaniya. Ay, hindi kayo unay marabyan Uwan, anak. Agteksak tukin ka no paawid akaon. Nalangarod. Good luck iti date you, tatang. Ayaman na kanak ko. Nagbayag ka mat, David. Pinaguray nak iti mano nga oras iti restaurant. Pasensya ka, Ruby. Mala, agtugaw ka nga rodan tagurdartan. Mabisin ako. Anyate kayat mo ka na yan. Oh, daytoy, kan daytoy. O sige, siya akong ti makaamong agbayad. Rumbang lang kasi kamot ti lalaki. Anya jay ko na ang Joan kanakan. Adda relasyon na tatang mo kan tisigod akatulong mi. Wen Auntie Mila. Kinapudno na. Nag-date day din na minsan aldaw. Anya, apay adi mo linapdan ni tatang mo. 25 lang day siya Ruby. Ay ayatan na kanong arod. Kan ay ayatan mo't day siya babae. Kan madlaw ko mo't naragsak ni tatang, Auntie. Nakaisem to pa yung mga istorya kanyak may papan iti date da. Ay, sabagay. Adan iti husto nga edad ni Ruby. Gamjak lata maliklikan tag panunot iti negatibo ka anakan. Kasanon, no pagkwartaan na lang ni tatang mo. Ay, adak matkit din no bilang, Auntie. Jak baybayan ni tatang. Husto da ita, Joan ka anakan. Bantayam ni tatang mo. Agdalos ka man iti balaya anak ko. Ni, apay, ada ka di bisita yo, tatang? Dito yun ngagnad ni Ruby. Anya? Yawid yun diti balay tinobya yo? Ano ka di parikot, anak? Awan magkit di kasta nagpartak kayo mat. Awan pa'y di may sa abulan sipo di naklon na kayo. Nasaysayat mo't lang no dito ngagnaed. Tapno mabantayak. Ang mga no agawon di sa balay. Ay, tatang, nupud no ngay ayatan na kayo day dya, Ruby. Saan nga agpaagaw iti sa bali? Basta dito yan ngagnad ni Ruby. Iso nga agdalos ka, anak ko. Ala, agdalusak to kalpasan ti klase. No awanak amasang patam di ti balayin ton madamdama. Nag-overtime mak iti trabaho. Agluto ka lang tayo ti pangrabyan ta. Ta damat karne iti ref, anak ko. Sigurado ka kadaya kayat mo tagnaad itayan tinobyom, Ruby. Siyempre, ananang, no igay ti pag naeda, saan ako nga agparikot iti kwarta. Kan agbiagak akasladon niya, tada na talgad at trabaho ni David. Sa bagay, at dapuntom iti dayta, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Takanayon tayong tong ag-video call. Hindi mo nga rudlip-lipatan tagpaw iti ti kwarta, Siyak pa iti ko na yun, nanang. Saan ko amalipatan dayta? Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan ko aparikot ti kanak ditoy. Sige, tulungan dak nga roden nga agimpake. Tamasapa ak nga agbiyahe inton bigan. Ni, nakaumay kayo matanti Mila. Wan ka anakan. Taumay kuman itad to'y sobra aprotas kan natang. Ay, agyaman na ka, Auntie. Madama mo ti general cleaning mo ka anakan. Ay, wananti, tadito'y nga tinobya ni tatang. Anya, agpaiso. Wananti, sakbay apimanan ni tatang, imbinin nang agdalusak tapno nandalos ti balay asang putan tinobya na. Anyan, nagpardas mo tan. Yawid nan adagos. Ay, wan nga rod, Auntie. Ala, ikararag tayo asaan to masaktan ni tatang, Auntie? Agmerienda kayo pa'y tatang, manang Ruby. Ayaman ka medyo, anak ko. Italaang man na makita ka, manang Ruby. Long time no see. Makatawan mo't ng tinapalabas. Sipod nagikat ka kas katulong da, Auntie.
Jakmat namnamaan, ngagsubli akmanan iti dayto a lugar. Manang Ruby, sapay kumata din mo to pasakitan ni tatang ko. Si kakit di medyoan anak. Sana maramid ni Ruby tikas na kanyak. O saan ka di Ruby? Ha? Oo, Wen, David. Oh, nangag mo anak ko. Uwan tatang. Sige, panawan kayo pa'y nga tagluto ak iti pangaldawan tayo. Agmerienda kayo pa'y tapno saan kayo ang mabisinan. Naimbag man, taimay ka, David, ating ko. Kumusta ka matan? Nasaya at tama-tama ng mila. Damag ko nga inyawid mo ni Ruby di tabalayo. Wen manang, iso tinobya kita. Ay, jak laim pagarot. Nagbalin anobyam tisigod akatulong ko ating ko. Oras siyak manang, kakmat ninamnaman na ita. Sapay la kumatagbalin kayo anaragsak ating ko. Oray dakkel ti baet ti tawon nyo. Saan mat nga indan ti pagibasaran iti napod nga ayat manang? Wen, amok day ka. Ngam ubing ngamin ni Ruby ating ko. Ang mga nudumteng to ti aldaw nga agsapol iti katawanan na. Kat panawan na ka. Ay ayatin nak ni Ruby. Mariknak mat na ita. Saan may akontraan ti kasta a desisyon mo ating ko? Ala sapay ko mga rod. Tagnanayon ti kinaragsakyo adwa. Kumusta kan dita, nanang? Nasaya at latamot Rubay. Anya tararamidon di tanga. Siyempre, doon niya ak dito ay nanang. Agbuy-buya iti TV, cellphone, kan mangmangan laang kararamidak dito eh. Maaramid ko ti kay-kayat ko, tawan ti anak ni David dito'y banay. Mayat mo't gayang tibiyag mo di ta anak ko. Katwan mat ngamin nanang, kunak tumat ngamin kada kayo. Ada kwarta ni David, anobyo. Kaano nga ron amang isend kay ti kwartaray? Inton ang sweldo ni David nanang. Apay, naibos ka din ti kwarta nga impawit ko. Duwaga sutlaan ng tinabate. O sige, ag-message sakto no adamanan isend ko ang kwarta nanang. Ha? Ay, nanang, ni David sumungad. Ang mga numangag na ti pagsarsaritaan tayo. O sige baliwan tayong tumanin tagsarita. Bye! Nasaya at mata na sa pakasim mang puwet, David. Wen tanal pasadagos ti trabaho mi. O sika nga. Kumusta ka mat iti balay Ruby? Nasaya at mat. Nagbuy-buyak iti TV. Kan nagsel-cellphone. Taawan mat ti daddo mga aramida. Ni Joan, Ada ka no klase na. nangaldaw ka ka rin? Nalpasan ngam, sa anak pa'y anak kapaglaba. Mabalin ka di asi ka manandag laba. Masadutak ngamin. Katuwan Ngala, iruar mo nga runan nagiti malabaan tas siya kung ti makamo. Igay-gal mo anasaya at Wen, di ka madanagan, sweetheart. Apya si kataglablaba tatang. Kabalak mo tiaglaba anak ko. Ni Manang Ruby ngay. Anday ti silad May. Ay, agsel-cellphone manan. Wano andaman sa balya kachat-chat nan. Ay nabay amon anak ko. Manulang madakawas to impalaba na kanya. Ay, anyan. Di kay tupay paglabangan. Uri aglaba kumamat ni Manang Ruby Tapno makatulong kumamat dito balay. Awan mo trabaho na. Tagiwat mo anak ko. Ang mga dumangag nakakit masakitan. Ayan nga iti sweldom, David. Awan pa'y matiin nyawat mo kanya. Kat anya tipet sa itan. Pasensya ka, ng 5,000 lang timaited kukin ka. Ikakpay nga ni Joan iti pagbayad na iti pagadalan da. Anya kalakit di matan, David. Panagkunam ka di kat umanay ti 5,000. An-anwam ti kwarta aya. Saan ka ba't nga gastos ni ti balay tas siyak mat ti gumatang iti masapsapol tayo nitoy? Ikanak iti 10,000. Taada pang usara. Pasensya ka. Ngam talaga 5,000 lang ti mabalin nga ited kukin ka. Na, 10,000
5,000 ti ka sa pulak kunak lang arudan. Maawatan na kumamit, ha? Ha? Kukuha mo day ta 5,000 mo. Ala, tatlo awan may bagbagam. Sige, pagbalin ko na 7,000. Kumusta butan ngay ni Ruby J. Palayo, Joan, kaanakan? Ay, dudwa kami lang nga day je balay, auntie. Iso ngay mayak dito ayan nyo. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan matkit di ngam. Saan kami unay ngagsarasarita? Diyak man amo. Ngam, kasla saan kami ngagka-vibes, auntie. Makiistorya ka ngamin kankwana ah. Agkulkulong matitiseleda kan ni tatang. Sa larong warnumangan. Kasta aya. Agraman aglaba iti murang na di na pa'y maaramin. Yuray na pa'y lakan ni tatang. Ay unay matikas tang aramid nan kaanakan. Wan nga roda. Uray ko man magsapul iti pagtrabahuan na. Tila ang sweldo ni tatang tururayan na. Saan mo't akasta ni Ruby, idi agtrab-trabaho pa ilaang kada kami. Itatada ni Jibalay. Rimwaran ti pudno nga ugali na, auntie. Pasensya kayo nanang, no day talaang tinaipaw-it ko akwar tayo. Kunak man no dakkel ti sweldo ni David. Dakol, ngum itad na kanupay iti anak na. Taadda mabayadan iti pagadalan da. Anya, Masurunak nga rod nanang. intol sumarunongay. Amangan mo no iti anak na lang ti papapanan ti sweldo na. Day tatijak ipalubos ang mapasama, nanang. Sa dino tinangidulinang itibadok, David. Aday ti silenta, Ruby. Awan mat nakita kitay. Anya bago ti sapsapula maya. Tay bistidak amaron. Ay, saan pa yan alabaan? Intun Sabado ng aglabaak. Awan ka din tinaduma abadom. Day jay ti kayat ko nga isuot. Anya kamutan, David. Di ka agungat Iba gamit tinasayat. Ay no, makapabadtrip ka alak-lakayan. Anay ko, di ka matagkabila. Kayat mo, tanayunak pa eh. Apay, anyat mapaspasamak dito eh. Ha? Makaamo kayo nga agama. Makauma kayo. Agpudno kayo man kanyak tatang. Kapkabilan na kayo ka din ni Ruby. Ha? Ay, saan anak ko? Nanano nga ro tiping nyo. Apay alin magbasit. Anak, di mo kumapapaan ni Ruby, ha? Ay natatang. Makaungatak, nukas na ti makitkitak. Asino kumamat day ti Ruby? Awan ti karbangan na mga rami di tikas na kada kayo. Di na lang na kontrol ti bagina. Kanunungan nyo man ang tidakas nga ramid nan. Di yu kumaitulog nga iturayan na kayo. Pangangasiyo, tatang. Sa dino tinapananday di Ruby, tatang. Nakitak mo tarimwar. Di na matimbaga, anak ko. Amangan mo to adda kasing sinarak na. Angam, nasayaan mo tarimwar. Idi pa'y lakayat kayo ang makasarita, tatang. May papan itinobya yo. Apay mananaya. Panagkunak. Nasaysayaat mo sinaan yung dayja babae. Ay nasana mabalin, anak ko. Tatang, uray ibagayo nga ay ayatan nyo titunggal maysa. Nukas kapag kwarkwartaan kan saksaktan na kayo. Awan lat amukon. Pati pa naglaba di na maaramin. Nakasadsadot. Ay ayatek ni Ruby. Ay ayatan nyo. Nga, ay ayatan na kayo kadimat. Da kayong salaan mat nagsaksakripisyo para iti relasyon nyo adwa, tata. Ikanak man iti kwarta, David. Awanan kwartak, Ruby. Kasano ko mga awan? Kat adamot trabaho. Pasensya ka, ngayon naskan ngagtrabaho ka man. Nukas tamot lagayam. Agsina talaangan. Ha? Kasta ti kayat mo ang mapasamak. Wan, jak kayat kilalaki nga imot. Lukas ta ti kayat mo. O kailangan kanya. Saan ka alapdan? Naturad ka ita na. Husto ti anak ko. Kwartak lang ti kayat mo. Isa pumanaw ka, Ruby. Pasensya ka.
Uray ay ayatan ka, nukas tamat ni pakpakitam. Siyak tagbali nakakaasi. Diwan, si Kala ang ayat ti lalaki. Di ba ni, tadamat ni Fidel ang katsatsak ko. Nukas ta? Adapay gayam sa bali alalaki, tibiyag mo. Una, adda reserbak tapno amom. Guwapo kan ubing dayjay ngam itisika. Ha? Aniya. Kumusta tirik na ang David, ading ko? Nasaya at latamay at manang mila. Awan na sakit na bakrang ko. Nakitak na may sinukon ni Fidel at taga-kabangibang abarangay ni Ruby. Iso siguro ti simurutan na. Bakitam dayta. At dadagos ti reservana. Ay, una yun ti kastang aramid na. Nagalas. Bayan tayon manang. No, dahil siya lalaki ti ay-ayatin na ito, ha? O kailangan kanya. Sayang dagiti nagastos mo kan kwa na ading ko. Tinapatag kanya kita, kit andatal na ti panunot ko. Sa bagay, husto tanako na ang ading ko. Awanan ti sakit ti ulo. Agyaman na, tasinukon na Fidel. Awanan yaman na, Ruby. Ano samtoy balay ko, ha? Mayat mato'y balay mo. Fidel, mabisin ako. Mabit lang, tagluto agit tinaimas sa pangrap niyan ta. Nakaawag kayo mat, nanang. Di ka matanagi paw-paw iti kwarta anak ko. Awan pa'y kwartak ita, nanang. Ay, mabit man laan. Sa balin samot abalay day tayang mo. Nanang, pinanawa kong dayji a David. Anya, kaano pa'y? Hindi pa'y napalabas alawas, Jak maanusan ti ugali na, nanang. Kat akin balay nga ron itayan mo itangay. Ni Fidel, nanang. Iso tinobyok ita. Ti ko na siguro dayji alakay. Jak kabailan tag sapol iti kasukat na. Di na mo, kat nabayagan nga da reserbak ang nobyo. Adda kanumot ni Rubilita kabangibang a barangay tatang. Itiayan siguro ni Fidel, Adda adagos nang isukatan na kada kayo. Iso adakkel ti atap ko. Sigud siguro na nobyo na dayja idida kayo pay laang tatang. Saan ako na makarit na iti selos, anak ko? Nasaya at kit di, awanan di ti balay. Sipod pimanaw, nagsumli ti ragsak ko. Awanan ti pagsaksakitan ti ulo, anak ko. Awan mo't naluto amakan, Ruby. Anyang itinararamit mo iti may sangal daw. Ay, pasensya kan Fidel. Jakon na sangot ti nagluto. Tanagboy-boy ak iti drama. Anya, Di kagungot ta sino kumatisa na makaungat no kasta? Amumot agarden tinagapwa. Nabambanuga. Ngam awan baka na masangputan. Kunak man no pagbalinan na kadon niya. Apay apaglutuan na. Di naksumba-sumba ta na kasta. Anay ko! Apay nagkabil ka ay Fidel! Di nagsumba-sumba ta na kasta, ha? Manawag daw mo lang di ti balay ngam kastakit din ti pakpakitam. No kastamit lang! Pumanaw akon! Agsin na talangan! Bumanaw ka! Saan ka alapdan? Sana ka masayangan di satot ang kaskin ka. Diyak na yung pagaro bakas tati ugalim. Rube, anyat na pasamang kan ka. Apay adi mo imbaga nga agawid ka ita. Kanan ano taping-ping mo. Kinabil ni Fidel Anya, Nasaan ako masimurot kan kuana? Saan ko mamapasamag ti kastoy? No saan ko kumapinanawan ni David? Mayat ko matikasasahan ti biyang ko ita. Naimbag ni David. Uray no kanayon ko nga paan. Saan nakapulos na sinaktan? ay, aniyan. Apay no, agsubli kalangan kan kwa na anak ko. Sigurado adi na kayak amakita day ginanang. Nang ronak nakita na ni Fidel anang sukod kanyak iti. Katawang madakas na ano padasang. Anyat amaw, ang mga nururayan na mati pa nagsublim kan kwa na.
Saan na nanang? Naladawon ti amin. Kan may isa, mabain ako. Sinayang ko ti lalaki anang ipatag kanya iti kastaunay. Biyag, di tao. Sumangat ka nun ni tatang intong bigat, Flora ating ko. Agkuyog da kanwana. Apay ka no, manong? Nas ka na may pa-check up tila payag kan matana. Numabalin, si kapelain timang kadwakin ko na. Sapay agda ko man napatig nga aramidak, manong. Ipuspor mo pa ilang. Pagkuyog da kan Juana nga agpasentro. Ngam nadamot importante ang lakad ti kapsata. Awan bang kadwa kan tatang. Si kakit di ko maamanong dino. Naimbagkan ka tada tilugan mo apag service. No siya, awan matilugan mi. Kaasi ni tatang no ag-commute kami. No, kwarta ti pagdandanagam. Ada kwarta ni tatang. Anya? Ada kwarta agastusin nyo. O sige, no kas nga rod. Naskan akasaritak nila kay ko. Wala, tawan matidaduma ang may baon. Kanya ti may imbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Kaduag ka no ni tatang agpa-check up lakay. Apay, naan ano ni tatang? Na-aksidente manan? Nasakit ka no ti mataken lapayag na lakay. Si kamanan ti baon na giti kakabsat mo? Ano sa kun para matkin ni tatang? Wala, ngam tulungan da ka kumamat Mabalin mo't ngagsisinoblat kayo nga kakabsat na mga sikaso ka ni tatang. At damat kit din ni Juan na akadwa ni tatang anak pasentro. Ngum adda ka no matidaddo maalakad na. Pasensya kan alakay. Saan ka manin matulungan iti garden tayo. Taas si kaswag pa ni tatang. Ala, okay lang, bakit mawatak mo't ka di? Saan mo ta mabali na baybay anyo ni tatang? Adwan nyo ti kanan nyo, lolo. Tap nga da pamigsayo amag na inton madamdama. Uy, di si ka, apo. Kandi yu liplipatan at tumaran dagiti agas yo. Tap nga agimbag kayo. No kayat nyo, agyan kayo pa'y laang ije balay. Aging gang agimbag kayo tatang. Tapno saan kayo amabambanog amagmag na. Sapay saan pa'y laadim manon ti kalsada ijay. Wan, lolo. Tap na makapagbakasyon kayo matlaan, Naitati saan na mabali na po. Apay ngay, lolo. Awan mang pakan ka na ititarakin ka no agyanak itiayan liyaw. Kan kailiw ko ni Brownie nga asaw. Nalpas ka ditiin lakad mo, Juana, ading ko. Ay, saan pa'y nga ron manang? Isasaan kami ngagkuyog ka ni tatang. Uray mo nalatan nga gawid no kwa. Kabailan na ayamat ading ko. Amumot adelikado ti danan. Saan nga ron pa analpas ti laklakad ko manang? Kabailan mo ni tatang dayta. Ay, huwag gayam, ayan na ka day. Nagsi-arbiit. Apay, ada masapol mo kan kwa na. Ay, dumawatak ko may tikwarta na. Kurang magayam ting trugot ko. Nagado bay bayadan. Unay kamot tinading ko. Di mo kumapaginteresan ti kwarta ni tatang. Taamumot nga iso tinamnamaan na pagpa-check up. Na, agraman kwarta ni tatang, yimot mo manang Flora? Ay naading ko saan ko nga ihimot. Ti kanyak laeng, kat saan tayo kumaapaginteresan ti kwarta na. Pagyamanan tayo ket di taada induldulin na pagpa-check up na. Saan adumaw dawat kada tayo? Ti ko namkit de, kaya't mo asuluan ti kwarta ni tatang. Ha, ipulong ka man ka ni Manong Dino. Tapno ibagakkan ka, nadalos ti konsensya ading ko. Uray pobre kami, jak pulos naginteresan ti kwarta ni tatang. Kan may sa, ilaba ang manmat ni tatang, tasika ti asidad ije balay na. Kita ang ti kawas na, nakarugrugit. Napigsapay mo't ni tatang, kabalan na pa'y taglabay ti kawus na. Nangag ko ti pa nagsasaon ni Auntie Juana kan kaitay nanang.
Di mo latan ikaskaso ni Auntie Moana, Jessica anak ko. Unay mutten ti kas di akapanunutan dagiti kakabsat yun, nanang. Ipag-arup da siguro nga alalaag ti kwarta ni Lolong Da kayo ti ibaon da amang kadwaken ni Lolo. Intun kwan pagpanunutan da kayo iti dakes. Sipod pa'y idi. Kasta talagan ni Auntie Moana anak ko. Awan tinagdumaan daken ni Uncle mo adino. Saan anasaya at ti kas tagalad ti anak? No, tutuusan kat napigsada mo't. Kabailan da tagtrabaho. Banag asaan ang maaramid ni Antem. Tatisadot na ti ipakpakat na anak ko. Isuda ko mga anak ti mang taditi kwarta ni Lolo talakayan. Di nan kabailan tagtrabaho. Ngam saan mo't? Isuda pa'y kiti nga anak tagdawat kan kuana. Alvin lakay, mangirwar ka man iti kawas mo. Tabuludan pa'y laang ni tatang. Nakarugrug ti kawas na nagpasentro. Di mo't ngamin pinagsukat ni Dino. Wala nga rod bakit? Kit-kita kit kaslat, tigadan mo te kawas na. Saan siguro ang malagip ni Juana nga ilabaan? Dayjay pa'y mati ko namlakay. Sadot dayjay. Alis tulaang no dagawan no kwarta ti pagsasaritaan. Wan gaya. Talaga ka di asa na kaya titatang tiyag na ed iti balay. Tamailiw ka no kin ni Brownie at tarakan na. Oo, na yan ni tatang. Diyan tarakan na pala ti pampanunutan na. Sipod pimusay day dinanang. Ni Brownie at tarakan na ti kadkadwa na iti balay na. Ay, mabiit man laan. Taitad ko ti kawas apagsukatan ni tatang lakay. Agdigos kayo pa'y tatang, tapno presko man ang tirik nayo. Saan Flora anak ka Saan ang mabalinti kasta, tatang? Naskan nga agdigos kayo. At ti pagsukatan nyo, tapno mailabak matla ang tabado yo. Agyaman anak ka Kunak tumot ngamin kada kayo, nga agnaid kayo dito balay. Tapno maasikaso kayo ang naimbag ng diyo matkayat. Naimbag kumamat as asikaswan na kayo ni Juana ngam saan mat. Bisi ni ading mo anak. Ngam ilabaan da kayo kumamat taiso ti asidag kada kayo tatang. Kitain nyo ti kasta alangayo. Kas kay lapimpiman. Parikot ko nga rod lang kay. Tawan ti kadwa na nga agawid inton bigat. Kat ipilit na mat ti agawid. Saklatan bakit? Itulog ko ni tatang. Delikado ti dalan. Amang ano niya pa ti mapasamak ken ko na. Sapay adda madala na karayan. Agyaman naklaunay Alvin lakay. Awanan niyaman na bakit? Bakit? Kumusta ti check up ni tatang? Adain reseta dang agas na. Follow-up check-up na kalpasan ti 2 bulan. O sino iti nang tatiti kwarta pinagpa-check up na? Kwarta na amis mo lakay. Awan mat ngamin kwarta. Tila ang kinan mi iti restaurant ati binayada. Kinapudno na. Imay ni Juan iti restaurant ananganan mi. Papi ka no? Dumawat ko iti kwarta ni tatang. Anya? Ni tatang pa lang ba't ipagdawatan na? Day tangarod kat. Tijak kaya, kat pagpanunutan nak iti dakes. Uray mamirmiraot tayo laang. Jak pulos naging interesan ti kwarta ni tatang. Unay mo tanti kasi kapanunutan ti kabsat mo. Awan tinagdumaan da kini Manong Dino lakay. Agpada da arupat kwarta. Agrubat kamin bakit? Itulod ko ni tatang. Itikas niya nga edad na, masapol nga dakadwa na. Nang runa kat at dakaraya na mabalasiw. Agyaman naklaunay lakay. Agyaman naktanasaya at ka iti amak. Wun mo't bakit? Nasaya at ni tatang kanyak itinapigsapay lang. Tatang, agan-anad kayo ijay Di yung amin unay ti agbanog. Tawan mo ti anak yu apaka ninyo. Dadakkel kami matan. Well, anak ko. Ti agas yo. Inkargakon iti bagyo. Di yu lip-lipatan at tumarin Well, No apay ngamin adiyo kaya ti agnaod dito'y ayan mi tatang.
Silong bata ko na itaas sa lunsod mo, anak ko. Ala nga rod, agrubat kayon tapno saan kayo amarabyan itidanan. Kung nakalakid din, nung nagkuyog kayo kang tatang nga nagawid, Juana. Ay, saan manong? Imuna ni tatang. Diyak ka muna, sino tinang itulod kan kwa na? Kawaawid ko lang amin, manong. Manong, amom ka di? Talaga arupat kwarta day dya Flora. Ha? Apay ni Flora kapsat ta. Anyat inaramid na. Idi nagpa-check up ni tatang, napanak iti restaurant anangananda ta dumawat ako maiti kwarta ni tatang. Tamukmat nga day duldulin na. Kahit? Agasam, ipasungad kit din ni manang. Apagintirisak ka no ti kwarta jay lakay. Kaya't nasigura bukuda na. Manong, inton sumaron no check up ni tatang. Si kalatan timang kadwakan ko na. Sipsip mo day dya manang Flora. Inton Lunes gaya man di follow-up check-up ni tatang bakit? Aywan gaya man niya. Ay na, dandan ni pa'y kat nalipata kon. Asino ay timang kadwakin ko na? Diyak pa'y masigurado na kay. Ang mga no si kamanan ti ibaunda. No saan ama pandagi jay doa kakabsat ko, kapilitan asyak timapan. Wanmat ka di ah. Kas na nabaybay ang piman ni tatang. Adamat ni Juana ijay. Diyak mo. Tadi na pa'y mabisita ni tatang ijebalay na. Bagak to nga rod no kasano. Tatno amok. Adamot tayo bayad tinating tayo. Ikam to ni tatang. Naimbag lang nga igatang na iti masapsapol na. Anya tiyar aramidam niti balay, Juana anak ko. Imayak ta umutang ako may ti kwartayo tatang. Manay, Ni, apay, imutan dakon. manaw ti kasapula manak ko. 10,000 laeng no adda. 5,000 lang ti may pabulot ko. Nga may follow-up check-up ko man nintong Lunes. Kasapulak ti kwarta. Nala, yagyo nga rudan ti 5,000 tautangag pay laeng. Bayadak to. Di bale, tasyak mo ti mangitultulod kada kayo no kasta agpa-check up kayo. Itulod na ito nga rod no Lunes ah. Wen, nga maging galangi ti karayan Tane, adayumot na itulod kayo aging gaitayan damanong dinaw. O, sige, o kailangan ako. Tatlo at nakadwak ng balaso yung karayan. Ang mga no, dumakal man ang tidanom, tanay, tumanudumot manay. Siripo man ititawan no asino ti agbusbusina, Jessica anak ko. Nanang, no jak agbidot ni Uncle Dino. Nangisip tilugan na, saan ka di? Wan, anya nga tati umay na ibaga. Amangan no maipapan iti check up ni Lolo. Umay namanan siguro ibaga abisi. No busy, di datan timang kadwakan ni Lolo. Ay katwa na anak ko. Kaasi ni lulom no mabaybayan. Masapol nga dakadwa na. Ala, rumor kay nga rudan nanang. Kasarita yun ni Uncle Dino. Tapnam mo yun no anya ti aramidan tayo. Sumrot ka pa'y amanong, taag ka pa'y ka. Saanan, Flora? Adala na patag nga ibagakin ka, iso ding magasat. Anya day tamanong. Siya kon, timang kadwagan tatang iti follow-up check-up na. Ha? Sigurado ka ka di manong? Hoy, narigatan. Ang mga no di mi mapuputan kat mapanamin kan kang ipatawid na kada tayo. Agraman kwarta na. Sa anak agamrod manong. Di ka man, Flora. Amok akas ti planom. No adaman tirupat kwarta kada tayo. Da kayo kinihuwa na day chay manong. Uray 5 aduling. Sa anak adimaw dawat kinitatang. Basta, siya kon, timakam mo kanitatang. Itulod to ka nun ni Juana Idiagarayan intong Domingo. Alakad, makamu kayo nga rod ah.
Di yu baybayan ni tatang. Pagsukatin yun tumat, ang mga nunarugit manen ti kawas na. Kan itulod yun ang agawid, ta delikado ti dalan, manong. Saan na masapol ngay palagip mo? Amok tiararamidag. Anya timbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Iso kano ti mga kadwakin ni tatang. Itaman pa yan nagboluntaryo. Wala, tamadanagan dala unay. Anya ti pagdanagan da. Amangan kano no siyak ti mang tawid iti dagaken kwarta ni tatang. Anya? Ipasa da pa yan kanyak ti dakes nga aramid da. Anya klase ti kakabsat da gidya. Pagbalinan ta kapay na rupat kwarta. Ti kwarta ken daga ni tatang tinapatag kadakwada. Di danto pa'y maasikaso ni tatang. Yala, di ka makiap-apa ka nakwada, bakit? Sayang ti oras mo. Saan mo't lang agpaabak ti kakasta klas tao. Siguraduan dalaang aywanan da na saya at ni tatang. Tano at dadakas ang mapasamak kan kwa na. Siyak ti makalaban da. Hello, Juana Adingo. Manong, nakabalasiwan ni tatang. Urayam lataditan. O sige, Tinagsaritaan ta. Kadwam ni tatang agpa-check up. Di mo ni talag itigamro da kapsata. Uy, naibagagmatan ka ni Flora. Asyak ti mang kadwa kang tatang. Narigat no tagikuan na amin na dagaken kwarta ni tatang. Ay, wan nga roda. Sapay pa nagrupro pa na pailang kung madlaw a kwarta ni tatang ti kayat na. Alang araw daling ko, itiks kuntukin ka no makasangpat ni tatang ni Tibalay. Nagkape kayo pa tatang. Ay, manak, dino anak ko. Anya ti ko na ni Flora. Iso ka na timang kadwa kanyak ngagpa-check up mintun bigat. Saan? Siyaklatan tatang. Di mi magustuhan ti kasyagalad ti kapsat mi. Apay, ada ka di mading naramit ti kapsat siyo. Amumi at ilang kwarta kang dagayo ti habol na niya Flora. Anya. Apay, saan kayo makadlaw tatang? Kinapundo na. Saan matalumaw dawat ni Flora kanya kiti kwarta anak kau. Ni Juana ti kanayon na dumawat kan umutang. Nalaing agpamarang na niya Flora. Di mi palubos nga iso ti makaalay ti dagaken kwartayaw. Saan mo't na mabalin na sulun na? Kasano kami mo't nga ikan Juana no kasta ti plano na? Sana kasta di Flora anak ko. Isunto pa'y tiagas taos para iti check up kan agas ko. Nalaing nga roon ngagpamarang dayjay. Siyempre, al-alain natirik na yaw. Palabog na lang dayjay ka na kayo. Tapno agtalik kayo kan Juana. Anya! Alahan niyo to'y agas ngayon reseta ti doktor ka na kayo tatang. Agyam anak, dino anak ko. Uwan gayam, at na nakita ka kwarta iti bagyo. Uy, pinuldulin ko na dyan, taisot ki pang alaak iti usaray. Munto, ita siyak pa lang ti mangidulin, tatang. Alya. Siyak pa lang ti mangidulin. Tama nga no pagintirisan ti sabali at tao. Di kayo madanagan, tasan ko madagastusan. Itad kunto, nagpasintro kayo manan. Ay, alangaron awan pa'y batkit na iti pangusara kita. Kasta, ipadulin nyo iti anak yo ang mapagtalkan. Awan gayam, itulod na ka di na anak ko. Ada trabaho kita. Iso nga itulod kayo lang iti nagpatinggan ti kalsada. Awagag to ni Juana, tasabtin na kayo. Apay nga italang sinong batam ti awag ko, Juana. Among mata nakapso ti signal dito ay Manong Dino. Masapula may biro. Sa pay rumabiin. O sino ngayon tinang sabat